Malalau mali e aho e ki moilele e Tonga kotoa fia ke o taritali lele ki mo tonu ki ho mo ngahi o ngongo mo le tio kai uma ai televisione Tonga ki he hoani. I he wakai ko ia ki ngahi ulu i o ngongo. Malolo haungo matapule Tonga i he tauwhana i Salt Lake City, Amerika. Whanofo a toke tāta ni na fus malohi ka ministai pato ngai whanua na nai koloa whaina tolahi pompongi ahoni pea hamai a he maka hulu atu e whangfuru manima mi he sivi e whomono pea taha hiwa pe mi he sivi whapule angai whomu fito i wanoa wanima. O kuto iei petara noa kehe ana yangi pehe ai tawakai ki ngahi o ngongo mi he malae o e sipoti kai uma ai to o ngā oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki iki, ko auriliani polutele. Kua whakapapau i eni me he kau mao mawhai i Salt Lake City i Utah ai malolo e ngomata pule Tonga i a tau whana lolo Tonga ha makuku ne hoko i tua i he taha o ngai whale whakataha anga o e siasi o sisu kalaisi kau mao ni oni ngai aho ki moini ai a o ko mao lotua i e ka inga Tonga o siasi i he koloni. Ko e ngomata puleni, ko sione watu vei mo vai ha tuli ki hi hifo. Ko e whakaikiki mo litea tau kapo. Ko e whakatū tā maki koe ni, nei hoko i he whiawhia neawhi o whakaha e he kautaha o ngongo KSL-TV i Utah. Ko whapapau i he bēmi he kaupolisi ai lavea mo toko ono kehe i he tauwhana, nei hoko aia koe toko tolu ai oku i he tuunga whakatū tā maki i he whale mahaki. Pehe mi he kaupolisi, koe kotoa o kakai ne nau lavea i he me ani, koe kakai la lahi kotoa. Kauai me toko ua ko mālolo, aia ko watu vei na e tau tolu walu, pia mo tuli ki hi hifo na e tau whaono. I he ngai whakamatala ko lava he ngongoni o tānaki mai i he hoani, nei hoko ai whakatū tāmakini, whakafuafua ki he taimi hawhi ai walu po uli a neafi, taimi pe o Salt Lake City. Lolo tonga ni e whakahoko ai putu i he whale whakataha anga ko eni ai siasi, o mahina koe putu eni o kāinga Tonga, pena e toko lahi koe kakai Tonga na e ihe eliani i he taimi koe ni. Nei whakahami he kaupolisi, i he nautu o tātu ki he eliani, nei osmawahe ai toko taha, pe koe ni ihi koia ni whakahoko ai tauwhana, o pehe ni hola i ha mea lele. Pea ko kei whekumi ai e kaupolisi, ke mau ai mea lele, mo kei whakahoko ai whakatotolo, i hono whakawhehu ia aki nau tolu, ne ihe eliani, ke toki mau ai he kaupolisi ai whakaiki o mea na e hoko. Kai kehe, ne whakaha e he kaupolisi o ikai ke nau tui koha ohofi eni, ne whakate fito i he ohofi o e siasi, pe whakate fito i he tui whakalotu. Ka oku nau wakai eni ki he kaunga o ngahi kulupu whaihia pe koe ngahi kengi i he eliani. Aia oku ngau e tuai e waa ngau e kaupolisi ki ngahi kulupu whaihia ke nau whakatotolo i e tawha aki koe ni. Lolo tonga eni, ko whakaha e he pule kolo o Salt Lake, Erin Mendenhall, ene fie kaunga mamahi mo ngahi whamili mo maheni o ongo tangata kua mālolo, kai pehe ki he kotoa o ki nau tolu kua wesia i he whakatū tāmakini. Nā ne tuku pāi pe, ke whengaue aki me pot ngaue polisi, ke whakahoko ai whakatotolo ki he me ani i he whaunga vave mō pau, ke malawa o puke aki nau tolu nā nau whakahoko ai ngaue pangoni. Oku mahino pe ai toko lahi koia e kāinga Tonga i Salt Lake City, pea kau ai kāinga lotu o sias o sisu kalaisi o ngahi aho ki muini i he toko lahi taha i he kāinga Tonga i he eliani. Pea ko tuku atuai e he taha o kau Tonga i he eliani Susi Felge malohi fo o. Koe pule lahi o taha o ngahi kau taha ngaue Pasifiki lahi taha i Utah, Pacific Island Knowledge to Action Resources. Koe taha eni e mea whakaloloma taha ke hoko ki he kāinga Tonga i he wahengani, pea koe sia ko toa ai e kāinga, i kāinga tape he kāinga Tonga, ka koe kāinga Pasifiki ko toa. Koe hi koe wāofi koia ai nofo a kāinga o ku wongo ki he kupu kotoa ai hoko ha mea peheni ki he taha o kāinga. Mai o ngō ngā le tio ma televisione Tonga, ko alitea tau kapo. Kua veteki i he ahoni ai tāla fili mai veivei iua ne mao e whānau ako whāmu ono mai fitu i he wano wani maa.
I whaiwhaiange kua mauma lie pena mamata ki he ola i he nau ngahi sewi whakapule anga ni whakahoko i he tau kua o si. Ka hili eni hono whakahā me he potu ngawe a ko mua ko ngawe i he ahoni ai ola e sewi whakapule anga ni whakahoko he whomono mo whitu i he wanoa wanima. Betty Blake ilo lahia mo whakaiki iki. Na le ko tiheni e pot ngawe ako ai ngahi maa ka hulu atu pe distinction e whanima me hako anga maalunga pe e walu i tongani me ngahi ako anga e waono ni nau kau atu ke sivi ai whomono i e wanoa wanima. Nai kau ki henei whanau ako e toko ua i hako anga maalunga a Tonga na ana mau whakatou osi ai maa ka distinction i he le soni e tolu mo toko ua ke he na ana mau whakatou osi e maa ka distinction e ua. I e whakamatala me pot ngawe ako, koe whanau ako e taha awhi whange au taha whane nau le sisita ke sivi whomono he wanoa wanima me he ngahi ako anga e waono i tongani. Koe ngahi api ako e walu ne maka hulu atu pe distinction nai kau ki ai ako maalunga o Tonga, ako maalunga wahenga niwa Tongatapu mo ako maalunga ewa, hulu atu he le soni ewa me ako maalunga wawau, le soni ewa ai kolis Queen Salote, petak le soni e taha mo ako maalunga liahona mo ako maalunga saineha. Lo Tonga e ni i he sivi whakapule anga whanau ako form fitu, koe ngahi maka hulu atu pe distinction ai e taha hiva me ngahi ako anga e ono, ka koe ngahi ako anga e taha ono ni nau kau atu ke sivi form fitu he wanoa wanima. Koe ngahi ako anga e ono ne maka hulu atu o kau ki ai ako maalunga Tonga, ako maalunga wawau, ako maalunga wahenga niwa Tongatapu, kolis Queen Salote, kolis Taku Ilau, ma kolis Isanele sangatu pita. Koe whanau ako e ono ngea wana noa, ne nau le sisita ke sivi he wanoa wanima. Ne ongo e ni ka okto i aipe ai whainga maalie kia te kinau tolu ok fie ma o ke toi lau ai ola e nau maka, aia e kamata he aho ni te kono tahawa oi mahina ni, ke ahoa tolu oi mahina ni pe. Ma ai ngongo ai le teo mo televiso ni Tonga, kau Betty Blake, ilo lahia. Kua kakato i pe i he ahoni a hono whakanofo e kotoa o i hou e ki minista e toko hongofulu mātaha a ene a whio. Ko hili e ni hono whakanofo i he pongpongi o i ahoni a he whakafofonga kakai o ewa tātaha. Toke tāta ni la fusi mālohi ke la kanga minista o i potu ngawe whanua mo i koloa whakaina tula i e ofisi pe o i potu ngawe. Ko hono lau o i tohi whakanofo ne whakahoko pe e sikeri tali pule mo sikeri tali ki he kabineti Paula Mao. Ko hono lau e toi whakanofo ni whakahoko pē e sekeri tali pule ma sekeri tali ke kabineti Paula Mao. Koe palasi, Nuku'alofa. Kia Daniela liku o hihifo fus maalohi o honua. Hange koe mawhai koia ko fuaki kia te au e lao me konistu tone o Tonga. Koia ko uwhi whakaha kia te koe i he tohini e kuongo i loto fie maalie ke whanofo koe koe minista ki he whanua, savea, palani me ngai koloa whakaina tula. O hange koe whakatu ko whakahoko mai kia te au me he ikparemia. E lau o kukamata pe ho whakanofoni me aha toltaha tisema wafe ua nima. O ke mau kakato heni a ngahi mawhai me monu ia o e lakanga ko whakanofo koe kia ai. O koutui te ke tali loto fie maali ai whakanofoni, pe te ke whai osi kia velenga ai pe, i he mea hono kotoa pe, te lia e pureanga mo e whonua, o hange pe koia, na e whai mai i he kohiriange. Aia te tau whenga ai pe, ke hoa mo tau mo e lao, mo e konistu tone o Tonga. Ko hono whetongi eni e toke tā fus mālohi e minista mālolo, toke tā uhila mo i lang whasi. Hili e whili lahi i Novema tau ko o si. Lolo Tonga eni, ne whakahāheni e he pule lahi e puli ngā weni tani e la kola. A e nau to o mateu teu ke poupou ka kato ki e tataki a eiki minista, toke tāfus mālohi ma ai potu ngāwe, mo e ne whakamama whai e mahu inga o taki lelei, ki e whakalakalaka mo lelei whakaluku fua e whakahoko whatongia ai potu ngāweni ma ai whanua o tupou mo hou eiki. Koe whaunga tu uloa, e la kangataki. Pa kui kai ke puke puke a kia ai mālohi.
ia te ia pe. Ka puke ke ia, ai whihoko taki tonu. I he whatongia, i he whakahoko ngā aue, i he mawhai, mo anga whatoki lalo, mo tala whakawhanua, pia mo kaha. Pe pongpongini, o tau whararaha mai, ke whakawhihoko taki whakaofisiare, e whatongia fo o. Ke whatongia o e tahi, whakasetuata, o e kere, vai, maka koloa whakainatula, e pureanga whakatu i o Tonga. Koe koloani, uikai ko hatau koloa. Ka whakatalei siti ia ki tau tolu, ki e tau tangata o i kahau. Le whakamalo ia heni e minista ko whakanofo toke tātani e la fusmalohi, ai whalala ko oange ke ne tatake pon ngā weni, pia ko hono lelei taha, e whakahoko ma ai ngā weni. Ai nā ne toi whakamama whae heni mahu inga e pon ngā ue whanua, mo i koloa whakainatula ki ka hau o Tonga. Ko hono mau i ngā ka inga he pongpongini. Ko square kilomita pe e fitunge au whahiwa u tau nofo takai horo. Ko e konga i ai, o kai lava whai ha nofo ia mua mau mo ui mea. Ko e mea ia u tau whi mori ia. Ke whakalakalaka e whanua, u tau whi e mau e kele mo e whanua. Ke whai ha nofo u tau whi e mau e kele. Ke whai ha whakalakalaka wha ekonomika, ko e mea ta taupe. He kai ke alu e ta uia mo tupu e kere. Ka ku alu e ta uia mo lahiangi e tau palopalema. U alu e ta uia mo lahiangi o tau toko lahi. Pako mea e ku mahu ingai, ai koloa o ku puke, i he potu ngā ue. Mo whakautangi ki he tala noa koe. Ko ni tanto ki hoko ne fu whakatamaki. Pa tau whenga kumi kele ke hiki ki ai kakai. Ho tau whakamalo ke ni a whio ke i toi hono kele. Ke awi gai kakai tuko hausa. Mai o ngā le tio mo televisione Tonga, ko rite tau kapo. Na e whaofisiale a hono talitali e he poto ngāwe polisi ai e ki palemia no pele whawhanua, ka koe minista fo owia e poto ngāwe polisi ki hono whapapau i he puleanga e nau whalala ki he poto ngāwe ki he nau whatongia ki hono malui ai malu e whanua kai pehe ki he kakai. I he whakamatala me put ngāwe polisi na i he polokalamani ai komisiona polisi Jeff Turner, kau ofisa polisi maolunga mo i kau taki o i ngahi waa ngāwe ai put ngāwe, kau ofisa polisi mo i kau whakafofonga o i ngahi kau taha hoa ngāwe ai polisi Tonga. I he mea ai pale miaka ko minista polisi no pele whakawhanua, na ne whakaha e tuunga maalunga o i ai ko ia ai whalala ai pule anga Tonga mo i whalealea ke pot ngāwe polisi, pia kwhia mao ai ke whakapapau i he pot ngāwe, e malawa whakahoko ai ngahi whatongia o whakautouta ki ai whakahoko whatongia. Nā ne whakamamawhai ai mo i mahu inga o i kawinga ke malu mo i hao whakawhanua, i he tuunga malu mo i hao ai nofo i he whanua, kai pehe ke tuunga whakalukufua ai whanua i he hā ki tua, pia pehe whoki ke whenga ai pot ngāwe ke holoki ai whaihia, ta te whitoeni ke whaihia ai whanau tautupu. Nai whakahai e no pele whakawhanua e ne whakatu amelie ke ola lelei ai whengai aki i he tauni. Maai o ngong a le tio mo televisione Tonga, ko au Peti Blake, i lo lahia. Pea kua whakanofa sio siwa uto i ka manu ko i sea fo o wia e poate o i kau tale kita e kau taha malu i o Pasifiki ki he ngāhi whakatamaki. Ko i makamai le eni ki he ngāhi whakataki. Uto i ka manu ki hono toka ngai kina o ngai ngāwe malu i ki ha ngāhi whakatamaki e Pasifiki. Ko uto i ka manu ko ne o si whakahoko whatongia fuoloa pe ko i tale kita i e poateni. Pe me kau tahani ko i taimi mahu inga eni ko tongia ai e uto i ka manu i whatongiani. Hili hono tali e palani ngāwe. Mo tutu uni ngāwe fo o e kau taha pe au nau amanaki ki nau lalakatu ha halafononga au ku tupulaki mo whakarakaraka. O nau tui koe ngahi tau kei ngāwe whakataki koe ni a uto i ka manu i Pasifiki. E toko ni lahia ki he whatongia fo au mo mahu i ngā kōu i ki ai. Mahino pe ko uto i ka manu, koe tahaia o i kau minista pa anga mālolo i Tongani, pe nani hoko ki mua koe kōwana o i panke pule whawhunua a Tonga pe NRPT, mo ngai lakanga whakataki kehe pe i Tongani mo i Pasifiki foki.
Ko e unia ngongo whakaloto whanua pia ki hawani ko e ngahi o ngongo mi malai o sipoti hoko mai a mō pia o lie. Malama tau ki whilonga ki koe wakaini ki he malai o sipoti. I e soka aku lere matangi e toka te ua timi soka tau tahanima whawhanua tongani ki he whiau hiko ia o she ni ama e whanau tangata e whangako mai ki tongani i he mahina ko maasi ni ahawa nima ki aho tolu taha. Kono whawapau ime kau taha soka tonga he pongpongini ki ri hana ui he whaiako manu tua lau aine squati whamau sino ki he te ua whiau hi. Whakatau ki he squati toko nimango fulu mawha ko i he whaiako tui whio mai e whanau kona o siwa whunga e whanua i he tau ko mari watu pepe ki he nihi whaou. E whinga a ki whakataha e whaiako me ka ofisia re hono whiri e timi ke tāri ake ngai whanua he whiau o Oceania mahina koia ko maasi pia koi kuna e whalawa tue ki Papua New Guinea ki he whainolo he mahina ko siwai. O tonga ni o ku hoko mai pe e whiau he ai tau tupu ai e koe whanau whiwhine e whahako ia ki Papua New Guinea tau taha noa i pe pe whainolo ia ki heo tumotu Solomone he whaasinga o tauni. Ko e whanau tau tahiwa e taitari heo tumotu kuki ai konga ulua ki pe me ahono ki hatahawa sune pe whainolo rewa ki tahiti me ako si ki Septema. Ka ki he mui o whabito e ngonga e whareni e tunga ko ia kua ia teu ai timi ki mua hano taitari ko ia ngahi whanua e Oceania i mahina ko ia ko maasi. Ko e sipoti pe ia. Ko e wakailewa e niki e tuunga o e ea, i hono tuku mai me wa awakai matangi a tonga i whamotu whakahoko atu e William i whaanuno. Whiwhia e behen ke tatare rei ho e ki pa mo tau koto, pe me se tawa mara e a tonga pe me whamotu. Tau kongkonga la lahi ni tau whamara e a ko ia ki whaasinga ke tau hoko te pa muha alo tā maki uha ke whaasinga ko wike ni o a koe kamatanga o wike kahau. E ke ngata ai whawuwa peke te ki mamalo pe muha hamiri moko ke ne angi pe me tonga ake ka tau te whiri he area ko ni Tongatapu e ua kaua peke e pa wahi whanua ko ni o tu pāpai. Pe kon malo ni hamiri, a peke hau ke mai tahi e ua nima ke tau noa ke hoa. Ke mea e me pehe ni ihi wani nau whiwhaulau aki holo koe whanki wakaiki. Maa peke tuku atu he ni hatau ngai whatokanga hako ka tau te whito ke ngahi area potai. Oi ngahi whanua ko ni. Te ke ngatai, area koe ki toke lau, tau ke hoko pepe mo ngahi ea maa whana oa peke kiri sesi e tau noa pe toi maalunga ke oa ke whaasana. Ka koe wakai koe pehe me ata satellite koe aho ni, ilonga koe te pehe lahi alo maari e o tutongani kau at peke pa o tuhapai tu. Ke hanga Tongatapu mo ewa, tau whi ao mai pepe mo ao fia lo lahi peke ha mana tau whanua mai koe i aho ni. Pau kai ke ngatai koe alo tā maki ko ni ke i toka peke potahi whakatonga ko ia o Tongatapu pe mo ewa. Ki whakatonga koe ni, o ia hawiri wangi mai te me tonga hake, o au peke mai le tahi, e wani te ongo. Pe me ia rewa, mau kei tuku ai pehe ni tau whatokanga hako. Pe me whare i koe ki whentu wakaiki i ngai e ria potahi koe ni. Te ria nā hoka ngai whatamaki he whewhau aki koe tai tupu pepe me hako koe ni. Ta koe wakai rewa ni te anga tu e hai tau whanua at koe ke whaasinga o wike o au koe ke pule lulu o wike ka hau. Alo tā maki uhani ke i toka peke potahi whahihifo koe ia, whakatonga koe ia Tongatapu pe mo ewa. I longa pepe mo e alo maari e koe ni, koe ia tene me haka pulei, e ngā unu holo koe e alo tā maki koe ni o tau area. E ne ngā unu mai koe ke whakatonga, tene me mei e ne hanga teke hake alo tā maki koe ni, ke ngā unu ki toke lau, pe ne ngā unu koe ke toi mawahe koe me whakatonga hake, ia e pe whainga maari ke te hifo mai alo tā maki. Wange pe koe tau wakai koe ni, e ne ngā unu mai koe ke whakahahake, whakatonga koe ni o tutongani, ngā unu at ke alo tā maki, e me nofo pe mo whate whito, e ria koe ni ki toke lau, me nguni wa. Ni mawahe koe alo maari koe ni ke mawahe ki whatonga hahake. Iau whiat koe ke pule lulu o e wike ka hau. Iai whainga maari ke toi hifo mai o kau at ke pe mo otu hapai ki he konga loto koe au wike ka hau. Whafufu ke pule lulu. O whafufu a pehen ke tau ngā unu koe ke konga timui koe wike ka hau. Malawa pe ke tau hoko at pepe mo ao fia lo lahi pe mo mana. Ke kotoa benga e ria wahe whanua. Pe mo potahi o tutongani. Tupu pepe me te ngā unu hifu koe
alo tamaki ko de ngai fonua ko ia ki whakatonga. Ka koe whakaile wani ki hanga tu ke tau whanonga di koe pōni ko ia ki ahinghengi. I longa pina pe ngā unu mai alo tamaki ki ngai fonua pe mo potahi kon Tongatapu e ua kawa pe ke po otu hapai. Pe ki he fonua ko ni wawau. Mara pe ke ao fia lorola pe mo mana tau whanonga di koe pōni po ti ahinghengi. E ria ngoni ua lahi alo maari pe mo hawangi uhatu mo to pe koe koha uhala fe ke amanaki ke e ria o ngoni ua. Tu ke hangi ngai whanonga ko ni ke whatonga. Fua maa whanare wani ki a pō ke hau ke tiri se sesi e ua tolu. Maulalo taha e ria Tongatapu e ua. Pe mo haviri pe mamalo ki e neangi pe me tonga hake e ria po tahi whakatonga hi foko ia. Koe tu tonga ni oa koe mai tahi e ua ni ma ki he pō. Ko a pōpongi lewa tau ke hoko pe po mo ao fia uha. Mara pe ke a pa mo halolola ki ngai whanonga ko ni ke whatonga. O tu hapai Tongatapu mo e ua. Kawa pe ke a mo wawao. Tau whanonga po ki a pōpongi. Ka ki he o ni ua. Tau ki hoko pe pa mo lahi alo maari e ria po ia. Ki a pōpongi. Pea ko fua maa whanare wani ke a po te maunga te po te lises e tō taha e ria ko ia o e ngoni ua. Ko whafufu pe ke tō ki mōmoko ange e ahe e ria ko ni Tongatapu pe mo e ua pe ke te lises e ua malu. Pea whātoa ngai mai pe kamata pe ko tō mamalo hengi koe haviri ki he e ria ko ni Tongatapu mo e ua pe ke mai tahi e ua ni ma ki e hoa. E ne an tonga hake. Koe taimi le wani o tahi, whawhufua ke tau maari e tahi he toi wanima ki he taha a hengi. Pa mātoka ki he toi kuata ki he whitu pongpongi. Whawhufua ke hopo la a pongpongi ki he osmalu pe me he ono. Pa toi mahina ke osi kuata pe me taha ua hoa ta a pongpongi ia. Pa koe whakaile wani ke hanga tu ea ki tau whanonga ko he aho nima ko ni ka hako mai o koe he tua plelu o wike kahau. I longa pe tau kamata ko he wike kahau lahi alo maari e pe. Ka pau ki hao palan ke wike kahau. Whainga maari rere au pe anga tu e ai Nuku'alofa he wike kahau ua ke plelu. Pe mo moko ko e a o pe ke tiri se e ua wang. Mo whatoa ngai mai pe tau ngā una ko ke whaasinga ko e ui ofika nge ko ke whaasinga wike. Kamata pe ke toi mama whanange ai e a. Pe mo tau whangi uhatu mo pe o hape ko lawi wani ane nai ke toi ngā unu me alo tamaki pe me to e lau. Tau tofu hia ko toa pe he ua he tau whanua koe ke ofi koe ke whaasinga wike. Ka koe ngatanga pe tau whamara ea koe no tukuat koe pe me sin tau whamara ea tonga pe me whamatu ka mō mea. Ko e tuu ngai a oi ea ka tau toi wakayangi pehe ki ngāhi ulo i o ngongo. Mālolo haunga matapule Tonga i ha tau whana i Salt Lake City, Amerika. Whanofo a toke tāta ni na fus mālohi ka minister e poto ngai whanua me nai koloa whainga tolahi pongpongi a honi. Pea hāmai a he mā ka hulu atu e whangfuru mānima me he sivi e whomono pea taha hiwa pe me he sivi whapule angai whomu fito i wanoa wanima. Mo e kakato i peia o ngāhi o ngongo mo i le tio kai uma ai televisoni tonga ki e hauani me whaamu nea o taki kotoa atu peia ki hila to whale kotoa. Kai malo i tau kei whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines. Police in the U.S. confirm victims in shooting outside Tongan church in Salt Lake City, Utah, were 2 men of Tongan descent. Ministry of Education releases Form 6 and 7 national exam results. And final inauguration of cabinet ministers held this morning with all cabinet ministers now formally appointed to their portfolios. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. 2 people have been killed and 6 others injured in a shooting outside a church serving a Tongan congregation in Salt Lake City, Utah. Salt Lake City police say the shooting happened on Wednesday night just after 7:30 p.m. local time outside the Rose Park 5th Ward meeting house of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, confirming the 2 people who had died were 38-year-old Sione Vatuvei and 46-year-old Vaya Tulikihihifo, both of Tongan descent. The church is home to 2 wards or congregations, both of which are Tongan.
Police confirm all 8 victims were adults and were shot outside the building while a memorial service was taking place inside. 3 of the injured remain in critical condition. The condition of the other 3 is still unclear as they were taken to hospital in private vehicles. Salt Lake City Police Chief Brian Redd says the shooter or shooters fled north along Redwood Road shortly after the incident. As of late Wednesday night, no suspects were in custody. Police say they do not believe the shooting was a targeted attack against the LDS faith, nor do they believe it was random. Investigators are reviewing surveillance footage from nearby businesses and license plate readers in the area. Several people have been detained for questioning, but none are considered suspects at this stage. Police say they are continuing to follow all leads and are urging anyone with information to contact Salt Lake City Police. The shooting has sent shockwaves through Utah's Pacific Islander and Tongan communities. Susie Felch Malohifo'o, Chief Executive Officer of Pacific Island Knowledge to Action Resources, one of Utah's largest Pacific Islander organizations, says she knows several of those who were injured. She says many in the community were attending a memorial service when the shooting occurred, and that her phone was flooded with messages as news spread. She expressed condolences to the family involved, describing the incident as a tragedy for the community. Felch Malohifo'o says her organization has been working on violence prevention, including efforts to address gang activity within Polynesian communities. She says it is too early to determine whether that was a factor in Wednesday night's shooting. She stressed that violence is never the answer, adding that there is still much work to be done in this area. Salt Lake City Mayor Erin Mendenhall also addressed the incident, saying it should never have happened, especially outside a place of worship and during a celebration of life. She says investigators will not rest until those responsible are brought to justice. In a statement, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints confirmed it was aware of the incident and is cooperating fully with law enforcement. The church thanked first responders and extended prayers to all those affected, expressing deep concern that a sacred space had been subjected to violence. The Utah Department of Public Safety and the United States Marshal Service also confirmed the shooting. U.S. Marshals were in the area at the time and assisted police at the scene, but are not involved in the investigation. Utah is home to a large Pacific Islander population with around 600,000 residents identified in the 2020 U.S. Census. Tongans make up the largest share, accounting for nearly 40% of Pacific Islanders in the state. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. The wait for Form 6 and Form 7 students is over after the Ministry of Education and Training officially released the results of the Tonga Form 6 certificate and Tonga National Form 7 certificate examination results for 2025. The Ministry of Education recorded 45 distinction grades from 8 high schools out of the 26 schools that set the Tonga National Form 6 certificate exam. 2 students from Tonga High School achieved 3 distinction grades each across 3 subjects, while 2 other students achieved 2 distinction grades. According to the Ministry of Education, 1,414 students registered to take the Form 6 certificate exam in 2025 from 26 different schools across Tonga. Out of the 26 schools, 8 schools achieved distinction grades, including Tonga High School, Tongatapu District High School, Ewa High School, Vava'u High School, Tailulu College in Tongatapu, Quintalote College, Liahona High School, and Saineha High School. Meanwhile, 19 distinction grades were recorded from the Tonga National Form 7 certificate results. Only 6 schools out of the 16 that participated in the TNFSC achieved distinction grades. These schools include Tonga High School, Vava'u High School, Tongatapu District High School,
Takuilau College, Queensalote College, and St. Peter Channel College. Approximately 660 students registered for the TNFSC in 2025. Although the results are now available to the public, the rescoring process will begin on Monday, January 12th, and continue until Friday, January 23rd, 2026. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. The final Cabinet Minister has been formally inaugurated, completing the official appointments of Cabinet Ministers with the inauguration ceremony for Ewa 11 MP, Dr. Daniela Fusmalohi, as Minister of Lands and Natural Resources, was held this morning at the Ministry's office in Nuku'alofa. Dr. Fusmalohi has now taken up the role of the following the consent by His Majesty King Tupou VI on the 31st of December 2025. The letter of appointment to the title was read by the Secretary to Cabinet, Paula. It read that His Majesty King Tupou VI has approved to bestow the role of the Minister of Land, Survey and Natural Resources to Dr. Fusmalohi, effective on the 31st of December last year. It was the date that His Majesty approved and signed the letter of appointment. It read that Dr. Fusmalohi will therefore receive all the entitlement and privileges of the role he is appointed to. His Majesty conveyed his best wishes to the new minister, and he believed that Dr. Fusmalohi will diligently deliver and conduct his duty to the best of his ability for the benefit of the people as a whole. Not only that, but to carry out his duty according to the Constitution of Tonga. Dr. Fusmalohi acknowledged the trust and faith placed upon him with his role. The CEO of the ministry, Daniela Kola, warmly welcomed the new minister and highlighted the importance of strong and effective leadership. He illustrated this by referring to the Hamonga a Maui, noting that its endurance is not based on strength or size alone, but on the proper connection of its stones. He said this principle similarly applies to the ministry's work, which should not rely solely on individual strength, capacity or intelligence, but on a shared responsibility to faithfully and wisely care for Tonga's land,